nang pri eta phita Karbiang Autonomous Council ke chariatum amek jangdun clip helangma Mutha de la pen muje marong adu ya hoilam ki kangsam chi kali soluk sodaksi nangman Tumon herai ke kloa hir kang tangpinga jok hemrit kan ho Kardom pini prime time berta long pen ili sami mirin hansepi pini bertang ton pen arjupanik tha Karbiang long along le chujeng bajiranta banga phan pipi pujong hele Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang mai thayalong ningje seta pini Karbiang long asor kachoklem arijaya bangke chomangatum pripontanglo Lapuana phiseta Karbiang long ke chariatum abangke aningke me kachepaklang jok lamthi isita pudundesi cholangdun prongsi ari jihindun pring anchotlo Aho West Karbiang long pen West Jantia Hills Meghalaya ahoy long lamki lampong ke dolake non het non ding alama matsi kalilo Angso long le ahoy lamki laki ningkan segalong ta achiklo jonwangsi ke charbo ke dopule budam sitame hinuni Bonta lapu anang bong sitame Karbiang Autonomous Council ke chari lapen Assam Sarkar ke chari atum kai kiamat ke mathakrang ke pangve krang pen ajok nona bangki chujeng bajira lam chot kalisi kilometers ko anonesi nang cherai tanglo Chomanga khai tum kai kiamat nang kiton ea jok ahoy ki do son anta nang vir bomlo Lason si pinile thota Karbiang long pen Meghalaya ahoy ke dai block khandulia long ke damtang pharokri sir kebra trokner kebra troksi mate Trokner kebra ner keb aningkan akut Karbiang Autonomous Council along ASDC Sarkar ke dopom hutsi Karbiang long entry tax gate pangni ponlo Bonda bangso gate pinia bangke chomang atum hin pen bangso gate bilong le kwa jok khandulia chomang atum thurpaksi pridaklo Bangso entry tax gate ki priya hut adungarai ke do Karbiang long hin pen tarpang thek do ansitami insek pon etsi asim sat anta pavidet anpinlo Bangso hut raikom sai khatum ke khangdona jok chomang na pen raikom sai khiang bong asap kicharbo jiang ringan si nang dokoklo Bangso phi Jantia Hills District la pen West Karbiang Long District a hin pen SP la pen Magistrate atum angbong chingki jethan paduponlo Bangso hot West Karbiang Long Additional SP pen kaning je pona tengke Karbiang Long hin pen abangke kai ki ta mon champion si ke doke thak bonta Meghalaya hin pen si suluk sodak amongwi rangwer pusi ningje pong lawful legally case lagile am case lom ami etu kane kono amar jeto legal way options are there legal option ase am lagile case as per apunar janam mote etu amar etu yes etu signboard thaka jaga ta amar okhomot polisione etu moi kobon wari to civil administration is there civil administration decision loi jeto decision korbo etu amar police administration kotha nohoy etu civil administration decision jeto kobo gole Bangso gate along ke dorong asorpen kaning je pona tengki Bangso gate lake Pharokri sir kebra trokner kebra troksi mate trokner kebra ner keb aningkan ASDC racharia songatum Karbiang Autonomous Council ki charia hutsi kimrang ponlo Bangso long le jok niliphan penangan alam hoisitame nang pabonlo Nili chesong dotsi Bangso hoy along nili ke do ke thakdun Bonta maduta ahoy along long le kachira kom donalong Karbiang Autonomous Council ke chariatum nang telang dunamatsi avi pusi ningje pon Halapu Jantia Hills SP kaningje pon atengke Bangso puthak nilitum chingwai ponpo Bangso lam the puthak nili DC aphan birta pale ponlo pusi ningje ponchon Laso puthak Karbiang Autonomous Council ke chariatum kupilo puji Assam pen Meghalaya Sarkarang bong give and take policy alongsi palut ponchok poma Jongsi give and take policy mate kipi ke dengalong paludun chok pulote chujeng bajir anta bangaphan longle pek thek the po alama bangki lam jongjong mandet poma Pinia son methang hemalong bangatung wangsi e hemerit nang trite kanglap anta Karbiang Autonomous Council atum pena bangki langdun ding poma langdun ding pulote mantusi ahoy lamki ke pajut unpo Jongsi un e pulote Karbiang along le bangki chujeng chot kalisi Ibang arpum anta chipi det poma Jongsi CEM Ronghang sangho kaningjia tengpen chepapling vekji pulote non anta apordolang bangso hoelong alamki kachepa juji aphan Si prabjin pen bangso puthak ar sikje dasai dengpon pe pulote oso prakjang de dapi
prakang thindo na bangki ali avidechi laki ahok lo ni lithan ponji mu pen da ni binai ta da ni lithan ni munen kupulon ni chi thainang ge an ye pasine nang tet na ye de lo ni wet chi dan non edet lo sine he mar lo chi patu yo sine na yudun bom lo arlenge thi pan da ni chi pu bom chi phun bom mene Mrs. Tilu bom lo munit ong eng koi tha puta lake 2001 aning kan 1987 88 se ni tung konsil ASDCR ni se dang nang iklim lo la saheb Nepali apai se ke Nepali se ke pek lo anke Nepali bang pek det pen ladak bang ke ki mahut put pur di han hut cumang dum kim long le po hut pen Nepali bang kat jule cumang pipan duplicate jirok yor dalo nil pan original lang tekang lo la pensen ni lia bang ke kes tidan lo la so ni ke se tidan hut ke hamren ke DC ke awelang kopilo pilo ga hang ni lia chiting ni der pension SDO kukui sar hamren John Secretary dak hamren pendam ha di putiam elonon ke avelo bon setame juaya magistrate case imle juaya magistrate tumpeni li pan case nang muflo nang wan lo mene anutis nang pilo stani li dunde hala puke ni li karbiang long ban se ni li mene arlenge the tum panang rabun tha puse Rupon Singh Rong Hang MEC hut MLA hut apet pen se ni li chipe hai lo lake non arup sing teron ke lasung ke ESDC lang lasu hut ke Langhem Pipen, Bir Singh Tiso, Karbiang Long Live. Karbiang Long Lapen Meghalaya State Aduya Hoilam Kike, non Lapuchot Kalilo. Bonda Pinyani Anta, Karbiang Long Autonomous Council ke jacket hekiting atum, Labangso Aduya Hoilam Kiaputak, Tangnat Kaching Ki Kachingwai, Kitir Tip Kavedera Jok, Aduya Hoikido Aradatum, Pinyani Anta Kisung, Ponang Bomlo. Aho Karbiang Long Lapen Meghalaya State Aduya Hoilam ki laki non puchot kali kidam tang pinangan aningkan pen satami suluk sodak sido lapuson Aduya Hoilam ki pen atai kavya bang kwatum tami apran kidam nang tami dolo bonda isi kemang humi me alama bangke Karbiang Long Autonomous Council ki jacket hekiring atum along my meeting along kaning jiki Karbiang Long along leke jujeng bajir ta bang apan di thek ko alam ke lamdang asonsi monapon jeman rong Arni Meghalaya long kedo ada ni Karbiang Long along le nang kacirai ji aphan bidi kang lim pensitame nang barbong kami lapen risim pensitame ahoy long kedo akar bi aphan kither kang lapuson tami do olo bonta pinyani anta kupia pot si Karbiang Long Autonomous Council atumpen kilang dam ji aphan kamatha abidian isi kamang kumi me ason si monopo dokor kiram tang April tarik krip ho arni dak elitum adung het kedo Molana rong asoratum Molan de mojema rong asoratum ki ong dung amuluk wang sedak muthadia rong asor kachu ewek kachu somvek lothe ben chenglok pinet hemuki thengi ching lapen arpek ke etang stamel atum khur fsmi ke pf puse dagarong tumben bertalong pon lapen kowe rong pustame pinang ana kowe rong same panahok pon puse bertalong pon lase labang solam pustame dak arong atum pustame Council ka cari tumhan alam palilo lapen palilo boy fit same pinyarnian ta nang kahumbi ala Lason si Nijang Karbiang Long Lakha Sirkep Amreng Constituency Jirikinding Police Station ke parlo Muthadia rong along Karbiang Long arlo nang kidodun Muje marong achomang atum kidamtang ni phai krip horni wang paksi hada kidobo makarbi arat kachuklem kachodampen kacho e kacho somvet thengpi thengprang mate ador kedo ahormi pahinotekang laba jok pini Muthadia arat tu bintang samsi cepatlang po Nidi tum hanggani si tarik krep por ni kadak ni tum nijer pi pen hansu ki elo ampake mendulong osumar pen sang lo anke lason cumang tumbang wang pak osumar senang tan lo anke o cilang dun senang pulo cilang lo anke cilang dun opor ke cumang tum ke la the yak tanang ki chor lok long bar pheta hu et methor et lo ampake nili tuma mendulong sim osumar pendulo ka phere ong mik lok chat lo anke Niltum hanang nang pulo job patara dune tungke laka ni tume tumar loke pusin tum hanang pulan ke ni tungke thang na chini ni alam ta ri te ari thek pusa pulo thak lo ke ya to Lapen labang so ning kang samse chepaklang tetpen alom so opor phi Meghalaya Administrative atu wang thupaksi labang so long leke Meghalaya lang pupen pinang an therte kang pusi hadak arada tumpen pachini một chiếc loi yon áp he ni tu vang thủy hal an ke hem lon ne kupi lon ne ni tum nang silam thu ye usi nai putika Jirikinding pen Samsing Inti Karbiang Long Live
Lakhain ko ra pho nilip MEC constituency ke parlo choki hola la pen panjan hawar malom tomon herai ke klo ahir ke tan pika jok pen penangan ahem tun kanohok la pen ke pangring api la pen kachutiki kachwar cheason kanohok tun Lason si kedam tang jang mi poni phai kre troga jo por phai kre siraj tim apor malom tomon char ting ke wang pru pena jok nilip ahawar choki hola la pen panjanar lok ejing pinangan hemrit kanohok dun Kido ahem thing pike ba pen chenglok chutiki charche mate kowe rubber sabiri antami na hoklo la pen thing pike ba pen ke pangrenga chainong antami kithi dolo birda ke long pona tengke nonamat pharoi sira phokep ahem tun na hok ponlo la pen ke pangrenga chainong John Thom kovia dang ke adon tinta kan hoksi thek onlong la pen rubber bang ke abari penamatsi lok thaisi thek onlong so birta ke lang arat tuman na thek long ta hai po alang to kidu kisung bang ke tuwi men to mon ki the ha hot la ting asar nu anta ki war ki ki phang nu ki et na jok peri lang tha peri anta jo cham lab lo alang tum tu we la arwi hamjet ben ta me ki du tak sub ti khangjang ko la tum tun sudang la pen peri hormu la pen hem hormu la pen la ki be hormu la pen ason hemar lo ke du ason an abang ke cham et nu pilap no sila bang sodim ke non Karbang long autonomous council pen sa me prabjin pen piniamat siam tum same abang so birta kelang teglong pen nadak ke wang ra ka humri pen atom ke dukisung kerap don je phan rat tum pen ka chuning ridu na jong si labang so ke dukisung pen jong si eli tum pen kelang pon abedat ulong ta tum ning duk pik po Bonta kopai ke mi toda bada birda ke nambom ahut anabangki ki do ahem pen rura brian ta dolo bonta munit apran ke namabang lakha ponong lelang Piningang bong nilip ahawar herai la pen tomon pen kisung ke pho ave avelo la si lokele me si pobitro rong pita me ami thanga constituency apot si wangra nang chi humri thapu si kisung ke phora da tum pen chuning ripon la pen MLA Dr Numal Momi la phanta chuning rilo nilip ara da kisung ke pho aphoya phoilo la si wangra nang langchari thapu ta chuning ripon la pen team karbiang long ke jabang CEM Dr Tuliram long hang jokta wangra nang langchari thapu ta chuning ripon rinti akidu kisung ki ho puthak amekri ki bu alam puthak karbiang autonomous council tum kan RDP ponjima labang so puthak nili non la amekri bu pro penga chuning ri ani phanili RDP ponang nang lemen piloni nang li tumarong amen pila asarong pi tenang tum hem si bang an sama dang pho ni dang sa sama le bang lon ke hai nang ta sin lu tu sa tu nang tu ni da thek na tu ka sama cha na de man ni ni ri du lo ni to da ti se nam dian mo sama sin ni ti ke do nang ke tu ni da bari an ta mi nang chu pi da ko bi nang sa ti du so ke so ni tenang lihin kan non ta paisa sikai si da bi ke jordan nang so na thang ta bi ti sa ni tang hi lang li ta bi do bi ti ta la ti pai ji so bi la jo La pen kisung ke pho bang phu pen ke pachinia tengke ke dam tang aning kan sitami nona son to mon parting pen ke jap ahut nilitum ahem na hok dun lo la so hut talpolin ipak pak nang ron kraisi pang samrilo compensation mate sarkar pen akirap kilong chia phan long le pata pen chenglok chipi do nang lo bonta piniarni anta thanga kerap ta aki holoni akidok lo ni chumat dak long le lang nona phong ke lapuson nang chong thui thu pulote nilitum chesong chi la pen insai nang kok popusik sodak pen pachini ponrinti ni tum pilap lo nili hem si tuning ta la son lo tumon pon lo la si nili phanang hang lo ajat dokumen ang phon plot thon lap lo kita men on putan ni tum ha kerap thek long le la si pining ka la puson nak thak blote ni tum da ke do yi bang ke thek de pinang an labang so ako to na ke dukok penapo ni tum akid dukisung dolo sitami sarkar pen isi thangna ta kisung tapela akirap ason ni tuman pethelong delo athima ni tum documents nahi pula documents anta ni tum anatin adon tin ta ni tum jama la pen pilo sitami awar saya phan ni tum thang akirap je phan ni tum an pidel asini tum non du bang ke labang so awar side long vek nang ji la choki hola pen sonjit kro la pen koila mati pen samson ingti karbing long live South Africa continent along ke do non kaching thurb dun bom Sudan ader along Sudan Army Chief Abdel Fattah
Al Burman la pen Deputy Army Chief Mohammad Hamdan Dakloang bong lamthe ka cheton te la pen jakong ka chi thi pon a jok raikom sai khi hejanang bong si running thor pon plu Labang so ron ki thor pon ake kedam tang jang mi po chiklo ni phai krep ho bhom tar ni Sudan capital Khartoum warong so pialong henlo Hana dak pen ke pang cheng pon piniar ni an ni pli pleng tanglo Sudan along raikom sai khimati Sudan Army la pen paramilitary amit thangang bong helika che apona re da jok pharu isi andokai rat la pen raikom sai khiatum apran ki dam sitami dolum ron ki thor put athepi langdam lo pulotang te jakong ka chi thia pot pule jongdun thip sitami henoni athe la bangso jakong ka chi thi pon la ke non he jong alam kalilo running thor thea prang iroi so se army pen Sudan Army Chief Abdul Fateh Al Burhan na pen Rapid Support Forces mate RSF ahempu Deputy Army Chief Mohammad Hamdan Daklo angbong lam thama ka chipang jabom wangbong lo labang so ron ke do pen Sudan araratum kisung thektik ke do pona jok pier thea dang prek jam adet pen sitami nonamat ron pajut ponserak nangji lapen monsa matowar pen kachingki ka che thanji aphan sitami kachuningri padopon rinti Ni phai kre trok siar ni Sudan along Doctors Union atuma hin pen ke than pon atingki labang so ron along ki thi ke janga phai non amat trok sir ke bra trok si an pleng tanglo sitami la an ke so selang athe labang so phai ke Ladakh Hospital along an nang ke pale pen ki thi ke jang aphai an chotlang arenga hu ke so tuma phan hospital an ke wan ka siksak ke dwa job nang ke lele aphai sitami dopik lang posi pachini pong Birta kirip dunlong tengke labang so kidopon bom aron along raikom sai ki penchenglok raratum aringa hu ki sodun pharo so se aphai pleng pon tanglu onamat labang so ron kang ton pon thia phan thangang thek long pon pilang lapen rong so pisuding sitame bom kapang bok ingreng khaya son si dolang halapu North Darfur rong so pia long heleka che apalong bangge thom World Food Program along klem bang atum aprang damnang joya jok WFP pen ki claim pon asai an pasang pon edlo kiso kelang asai kam atum sitami ambulance la pen aringa huke so atuma long ke pale pen se kelang pon ji aphan towar pek nangji la pen padam long nangji puta kachuningri padopon thu Roldex report Karbiang long lai Karnataka long rialong nonamat kilika tomon ke ja suluk sodak anpinlo Racharia song ke do ansitami ke charia jakong kachepalong ponji aphan vote kere kamai ke paman ponsitami do desang se pina sonsi thek ponlong lo la sonsi Bharatiya Janata Party Racharia song pensitami longri kacheraijia jakong kachepalong ponji aphan India Prime Minister Narendra Modi lapen Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath atum aphan Karnataka akili galong BJP asong aphan vote kerek amayalong kapaja ponji aphan ingwai pon Karnataka long rialong non kewangji aru chiklo ni phai kebarni Karnataka Legislative Assembly along pharohinira incorruptly Legislative Assembly ang hoya phan kilik padopon po Lason si Prime Minister Narendra Modi hin pensitami Karnataka long kido Udupi parong sopia long aru chiklo ni phai player ni Bharatiya Janata Party along klembang atum amai long chitong dunchi pusi birta ribdun long Laso long Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath sitami PM Modiari nangkidun pen mai long chitong dun po labang sorni rong sopia long PM kewang pachiton dun pen thedung radamai pisitami paman ponpu Pinpur dam sinang kedam tang surihini rakrener kebaningkan Karnataka akili kalong Karnataka Udupia Hawara long pen BJP atum inghoiner kebang bong pen inghoira troxi an chepahai ponlo non Prime Minister Modi kewang pen inghoido ansitami chepahai pon ejia phansi aning kache thedolo Prime Minister Narendra Modi hin pen kiliga prang Karnataka long krep ho kalite ingkoi an radamu kache jeng amai long kache tongdun chi aphan ning kache thepon dolo pusi BJP asongja po hin pen pachini pon halapu BJP asong hin pen Yogi Adityanath aphan sitame Coastal District along Hindu award kedo an ke parek ponji aphan towar cholang pondinglo kedam tang suri hinira trainer cap aningkan Karnataka akili galong Yogi Adityanath ahin pen Southern State along si campaign pidunlo halabang so hut sitami Yogi Adityanath ke BJP star campaigner along inutlo Karnataka akilik ni phai cap themanani ani siverang bongsi paman ponpo lapen labang so kilik ang theklake aru chiklo ni phai krek thomar ni si paklang ponpo
National Desk Report, Karbing Long Live. Tang te pini Karbi Prime Time Berta ki Lapansi Kang Ton Paniklo.